Reka tubashimire cyane abakunzi bacu aho muri hose ndetse dukomeza kubaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iki cyumweru tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2021. Nk'ibisanzwe rero buri cyumweru tubakusanyiriza zimwe mu nkuru ziba zaravuzwe cyane ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho mukurikirana aya makuru nk'aya ngaya buri ku cyumweru isa 3:30 za mu gitondo. Uyu munsi rero mukaba muri kumwe nanjye Samuel Mugisha, ndetse dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho uyu munsi. Ukaba tugiye kwibanda ku nkuru ebyiri zasomwe n'abantu benshi cyane muri iki cyumweru, ndetse inkuru ya mbere akaba ari inkuru y'imbeba y'intwari cyane mu gutegura ibisasu yagiye cyangwa se yahawe ikiruhuko cy'izabukuru. Naho umugore yatashye mu rugo iwe nyuma y'ibyumweru 2 byose akorewe ikiriyo, bazi ko yahitanywe n'icyorezo cya COVID-19. Izo rero akaba ari zo nkuru zishyushye naguteguriyeho uyu munsi, ndetse reka tuyarambure mu kanya ntimujye kure. Tangira rero nkaba nababwiye iby'imbeba igiye kuza mu kiruhuko cy'izabukuru isezerewe mu kazi, ibintu bisa n'ibitangaje. Gusa icyo nakubwira cyo nuko iyi mbeba ifite n'izina ndetse ikaba yitwa Magawa, ndetse iyi mbeba ikaba yaramamaye cyane ubwo yahabwaga umudari wa zahabu w'ubutwari mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, ubwo ni mu mwaka w'ibihumbi 2020, kubera umurimo wo gukiza abantu itegura ibisasu byo mu bwoko bwa mine. Iki gihe rero ikaba yari ibaye imbeba ya mbere yari ihawe uyu mudari mu myaka 77 ishize. Mu kazi rero imazemo imyaka 5, ifigi y'imbeba ikaba yarateguye ibisasu bigera kuri 71 n'ibindi bintu biturika 12 ubwo byari bitaraturika mu butaka bwa Cambodia, aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi mbeba rero inaturuka muri Afrika, ngo ikaba yaratojwe na kompanyi yo mu Bubiligi ikorera muri Tanzania yitwa Opopo, yoroye imbeba zizwi nka Hero Rats zihunahuna ibisasu kuva mu myaka y'1990. Ikindi wamenya rero kuri izi nkuba zesa ku muheno cyangwa se izi mbeba nuko zihabwa impamyabushobozi nyuma y'umwaka umwe zitozwa. Magawa rero ikaba ipima ikiro kimwe n'ibice 2 ndetse na santimetero 70 z'uburebure, ndetse iyo itahuye ibiturika isa nk'ibihanagura hejuru, abantu bagahita bahera ko bakabimenya. Naho mu tundi dushya ngo ufite uyu munsi mu byaranze ibinyamakuru mu cyumweru gishize nuko hari umugore watashye mu rugo iwe nyuma y'ibyumweru 2 akorewe ikiriyo ko yari yahitanywe na COVID-19. Uyu mudamu rero akaba yitwa Mukitayaragirijama, akaba atuye mu Buhinde ndetse akaba afite imyaka 60, akaba yararwaye COVID-19 ndetse ibitaro yararwariyemo bikemeza ko yari yahitanywe nayo, ndetse umuryango we ukamenyeshwa ko yagombaga gutwikwa, ari nako umuryango we wahise ujya mu kiriyo. Uyu muryango rero ukaba wari umaze ibyumweru 2 byose mu gahinda, bumva ko umubyeyi wabo yari yishwe na COVID-19 ndetse bakaza gutungurwa no kubona agarutse. Iyi nkuru rero ikaba yaratangaje abantu benshi cyane, kuko n'umwuzukuru w'uyu mudamu witwa Nagu akaba yarabishimangiye cyane, avuga ukuntu ubwo bajyaga kumusura ku wa 15 Gicurasi mu bitaro bya Vijayawada yararwariyemo, abashinzwe umutekano bo muri ibi bitaro babakurije inzira ku murima ndetse bakababwira ko batabasha kureba uyu murambo we, ko yari yamaze gushyirwa mu isanduku agomba gutwikwa. Reka nongere gushimira buri muntu wese wabanye natwe muri aya makuru kuva atangiye kugeza ku musozo. Mwakoze cyane, kandi ni byiza kuba mukurikirana gahunda zose za Telemontanye. Niyo mpamvu rero tubashimira, ndetse niba ushaka kuzajya ubonera amakuru nk'aya ku gihe, intwaro ya nyayo kandi turufu ya nyayo nimwe nuko umanuka munsi y'ivideo ukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, ndetse ukibuka kugakanda, ndetse wabona n'akazogera kaba kari impande yaho ukibuka kugakandaho, ubwo tukazajya tubana mu makuru yacu buri gihe kandi ukiyabonera ku gihe ako kanya uko tuyashizeho. Reka mbashimire nanone rero, njye nari Samuel Mugisha, tuzasubira ubutaha.